Now I can imagine. In that area, I'm a prophet. Any sound, a prophetic sound. When they were in one accord, the Spirit of God came. The Spirit of God came. The Spirit of God came. They were in one accord. Yes, amen. They were one spirit. So you are precious in fact when they were in one accord, the Spirit of God came. Sivumelana ngento eyodwa mfethu ukuthi umtshana uthixo ophilisana siyakwazi umtshana ukuvela abantu sebekile
uThixo phendula manje sebeqamile umshalo isimo sakusikhangela kodwa ndiyazi umshalo nomnyama wethu umelana nalento kodwa siyazi umshalo ukuphuma bafuqele siyakwazi sithi lewe siyakwazi umshalo uthixo ufisi esingaziyo ewe siyamazi uthixo wethu njalo uthume ngobungcwele njalo uthi imali igcwele kwangathi igcwele Sisothi ewe Thixo wamazulu wena umshalo ayisuki manengo ngapha ayisuki naliza uthixo uvuma yabantu sebengavumi sithi ewe umshalo abafundisi mpostoli kuthiwa kwenye inkonzo sizovuma izinto uthixo azivumayo ngathi kwathiwa siyala izinto uthixo azalayo ngathi nokuba inyama yethu isivume ezo zinto kodwa asiyazana kazaliwa nguThixo siyazivuma kasivunywa nguThixo ngoba uThixo wethu uvume ngaloo nto mamkakadela sithi thina sizifuna izinto athathi sifuni lezi sithi sizithanda thina athi ezi andizithandi sizovuma noThixo njalo noThixo phabana ne-fasting sika noThixo aphabana ne-majority sizovuma noThixo ukuba unjalo ende yabona into emnandi ngathi abantu besifazane ngicela ukubakhupha kancane tata kungoba mamkhiyama uThixo asimvumi ngomlomo kuphela uthi umlomo wethu uvuma ukuba unjalo sibe isibeleko sethu naso sincane sithi ewe bathi unjalo suka asikhathi ngendlela yodwa ilonto maka uzofunyana uphule kamereni yakho izinto zibe ziphuka uthule kumangabe ukuthi kutheni izophuka izinto kodwa uthule ingxaki kunento engunayo ngaphakathi kunento engunayo ngaphakathi nayo iyavuma ukuthi wethu utshalo ifuna nayo ithi utshalo Shananina ula ale
isibeleko sakho mfethu kumele sithwe lento oyishoyo ngomlomo. Sivumelane ngento eyodwa ukuthi njalo wenza indlela ehlane wena ewa. Siya